Hello and welcome to Notice Window at Notice Dialogue to Mamma Taram Lecture. Ngasigi Notice Dialogue ki akan episode to pudun lecture topic Union Budget 2024 and welcome to Notice Dialogue of Notice Window, a dialogue to connect the people of Manipur. Ngasigi oina thamjari Union Budget 2024 say India gi lakadori coming years sigi allocation sing tonga state sing amasung development project mayam amada India gi planning areas mayam se totally reflect over aduga India gi people punamakna from all sectors itare ngasi lomi degi horaga lomi shinmi degi horaga the women section sing marginalized community sing aduga then manufacturing and service sector leriba mayam nasu high budget chida yam chawna mi yeng thami badu budget makhani high budget asi Prime Minister of India gi maike degi amasung India gi finance minister ge maike degi India has all round development product na amasung India da leriba largest section of the population, that is the middle class ki upliftment gi demakta shemba revolutionize to bungamba adugumba yam powerful budget ni haidena claim tori nakalamorom da hozik phauba not just opposition party gi maike degi criticism to khak dana tana ngasi ri ekoi gi parliament mamang da protest phabu to gre maram di haiba budget che BJP gi hozik paliva alliance government asi ngak na bakha ki damakta shemba BJP gi hozik ki oiba power ha badane moin hozik union government pai ribaje masi kannabu hotnaba aduga appeasement policy di yumphom oiba budget amani haidana hairi aduga manipur gi matangda amuk la akan dana haiba budget asida manipur gi oiba tongan ba significant oiba room ama faw phangde haibagi tongan manipur gi economist singi oiba wafam sing amasung manipur opposition party singi makai de yam kana react tori loina India gi India ki parliament manipur representative manipur gi congress MP bemol akoi jamna thangki wafam da ma Twitter da thangki wafam da manipur gi wafam yaudre hariba budget sida loina internally displaced person amasung flood na effect over miyam gi damakta rehabilitation plan ama fawa masita reflect of the have often pale punamasi the tongan dimension da khana nabi damasi Notice Dialogue ki studio da election believe ikoi gi guesting taram okchege ahmed taram okcheri associate professor Dr. Bharat Thiyam, head of department Center for Social Exclusion and Inclusive Policy, Manipur University. Thank you very much. Then Manipur social activists, Tamo Santa nahakpam, Tamo Tam Nokshari Kaikun Butchery. Okay, ahan baze ay server the glass sir. First of all, hanaki budget gi yamna significant oiba hairagadi budget presentation to matam da khwaidagi masing yam da word amasung khwaidagi atien ba matam da ekogi shortest duration of the budget present of 1 hour 25 minutes se oi haidana sumai hai aduga ekhoni masigi greatest take away hairagadi magi ekhoni phangjabi information ekhoni media report khari yengjaba matam da pajaba matam da tongon ba area myam leiri ado aina sargi mi yengdagi haitare budget chawraba india gi budget ni but handaki budget se dagi maro important point khidang highlight tobiu aduga sargi oina important takeaway hai gati kam conversation okot bi handaki budget finance minister Nirmala Sitharaman present to give say ayak masi anirak oina magi the YouTube di game ne manam present to give adu mathangda amu experts sing na naina basu amutai adu konang dadi magi presentation do phajana listen to matung da ayak na khangbang ame madudi sagi magi background si inclusive development and Bharat Biksit warame. Bharat Biksit is the huzik India si world the 5th largest economy ne. Manasik 5th largest economy. Aduga 2027 da India will be 3rd largest economy ojoine. 3rd largest economy in 2027. Maramdi sagi magi gross domestic product si US dollar 5 trillion si cross of duriba. Masigi high data si kanona pibane kana international monetary fund estimate to bone aduga sida natana 2047 da by 2047 India will achieve US 30 trillion economy with all the attributes of a developed nations aduna 2047 da India as a developed nation haido oirani masini koina Biksit Bharat haise masi against this background da sagi budgetary sagi budget union budget present to aduni
यूनियन बजेट से प्रेजेंटेशन तो मतलब अखोइना अहम थोकना अखोई डायमेंशन येंबे अहम लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमा लेनाखिबा अदगी सेकेंड करेंट ईयर की ओइबा 2024-25 की ओइबा अमसुंग अहम सुबना लॉन्ग टर्म ओइबा 2047 की यावरेसे अदन लॉन्ग टर्म से हंदकी बजेट से आईडी तसेंगना हागदी लॉन्ग टर्म विजन अमदा सेम की बजेट ने ना आई थमजनिंगे अइना असी हंदकी बजेट से तोान तोान पॉलिटिकल पार्टीज सिंगी लीडर्स सिंग जो रिएक्ट तो यावग्रे मरमदी सागी यूनियन बजेट की प्रेजेंटेशन से मरोइना अलायंस ओइरिबा सागी कनो की के आंध्र प्रदेश की सीएम अदगी बिहार की चीफ मिनिस्टर अनी जी अलायंस मरम ओइदना मोइद क्रेयामना मोइद प्रायोरिटी पीदना मोइगी बजेटरी एलोकेशन जी आम चाउ पीबगी मयाम मोइन हाइनदमते मसीगी सी there seems to be politics behind the budget but do masi kanone MP ki parliamentary members se hujik lai lok sabha 272-73 awani ada mic di majority darka oibani na alliance singi tawbum thopa khra compulsory lem political compulsory lem do male kai no da sagi alliance partner sing na sigi ji allocate to bc allocate to da matam da sai je moi je minority mu oidorim ni na atopa political parties india block mu sengi ba ya bi chance lim na hoi jo BJP ki hujik andoiba BJP led government जो मुझे political compulsion अमल लेम दो माले अरे second thing is बाकी budget की फजबा मयाम यावी long term vision दा base तरोगा सेम की बा मरोइन inclusive development से दा कोई की countries से लेबर लौमी सिंगी ओइबा चौखट नबा याइफनबा अदगी नहा सिंगी ओइबा youth की ओइबा priority बेबा अमसुंग women led development पी ओइबा अदगी urban poor को urban area दे लेबा लाइट सिंगी ओइबा कोहन नबा provision मयाम यावी मसीद नतना यूनियन बजेट ना सपोर्ट तो इसी सगी खुदसागी स्किल खुदसागी थबक तो आर्टिजन सिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अदगी क्राफ्ट्समैन स्ट्रीट वेंडर की ओइबा बजेटरी सपोर्ट मयाम यावी अदुना मसीना ताकुदी यूनियन बजेट से अमरमदा इंक्लूसिव डेवलपमेंट ने ना कोई लौब याई अदगी अदुबु अखोय नुवाइजद्रिबदी मणिपुर की हुजिक थोक्रिबा अखोयगी कनोसी अनिरक सुबा इसिंग जाउ सेकेंड टाइम टू टाइम्स थोक्रिबा इसिंग जाउ सिना मसिगी मतंगदा यूनियन बजेट से मेंशन तौबिरक्तबा अदुगा हुजिक करंट ऑनगोइंग अनरेस्ट जो मेंशन तौबिरक्त डिस्प्लेस पीपल मयाम लेबा मोर देन 60,000 मयाम असिगी ओइबा केमता बजेटरी प्रोविजन कई मते केमता मेंशन तौबिरक्तबा सेगिदी नुवाइतबा फौजे हाइतारे बट मसाइगी सिक्किम द थोकिबा इसिंग चाउ थोलेबा डिजास्टर मयाम अमा आउटकम अदगी उत्तराखंड अदगी बिहार दा असम दा ब्रह्मपुत्र थोनगिबा तोन तोन स्टेट मयाम ददी इसिंग चाउ थोकिबा सिंग सिगिदी मखोइन बजेटरी प्रोविजन पीरगा मणिपुर बाईपास तौगिबसे कई मरमगी नो बसे मसी लेंगा की साइट की सु मखोइदा इन्फॉर्मेशन लेरमनी करिगिनो हैबसे म कोई सिमदी कोई याम चैलेंजिंग अखोइदा हपुन याम अखोइ साइ तोम द क्वेश्चन दोबे या बे एरिया ने लोबे याय अदुगा हंदकी बजेट सिदैदा माना कंतोइसी माना प्रॉमिस तोइसी मरोइना इंडिया सी अयाम्बा कनोनी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ने अयाम्बा पॉपुलेशन जी लोग सिंगुदा थबक सुबा अयाम्बा ओइनतवे अदुना हंदकी बजेट सिदैदा कोई एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट अमसुंग एग्रीकल्चरल थादुरी मही मरोंग सिंग क्लाइमेट रेजिलेंट होइबा आइदी क्लाइमेट चेंज कोई क्लाइमेट चेंज लाइदबा अदुम क्लाइमेट रेजिलेंट होइबा अदुम मखिना बजेट सिना प्रॉमिस तवे अदुगा तोन तोन बा सिदा नतना इंडिया ना मपानदगी इंपोर्ट टोइनो तो लाकबा ऑयल सीड्स पल्सेस मैमसी नेचुरल फार्मिंग मैमसी हंदक्ति सैदा मियेंग चंगबगी मसी पोटो हिंगनबा थंबाय बसे मसी यामना मरु ओइबा कनो मने फर्स्ट प्रायोरिटी ने हाइतरे अदे सेकेंड मसाइगी यामना हंदकी बजेट से सिग्निफिकेंट ओइबा मागी कनोमा डिपार्चर हम लाइसे इंडिया इजी नीति आयोग लाक्ट्री मांग द 5 year प्लान चनरमेबा फर्स्ट 5 year प्लान सेकेंड 5 year प्लान लाकमनी कोनबुदी नीति आयोग चनबगी 5 year प्लान से लोशन गिबनेबा बट सेकेंड 5 year प्लान दको मतम द जवाहरलाल नेहरू ना प्राइम मिनिस्टर वे मतम द इंडिया जी डेवलप नेशन इंडस्ट्रियलाइज कंट्री मो गदबने ना हेवी इंडस्ट्री द प्रायोरिटी पीरगा कोई बजेटरी एलोकेशन जे दुरेदरा याम कहतारे 5 year प्लानिंग तो गिबने तारे स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री गुंबा सीमेंट इंडस्ट्री गुंबा अदब हंदकी बजेट सिदैदा आइना डिपार्चर अमा उबा हाइतारे मरोइन हंदकी बजेट सिदा हाइसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिदैदा माई पोटोक हेंगलंबा अदुगा लेबर इंटेंसिव होइबा
hoi labor si yam na marang kai na employment period labor intensive oi bahai se art yam leiba maram de hojiti modern society di artificial intelligence ma yam tholok pa hoi gi mi gi mota machine na thabak do ba ya ba matam robotic lak pa sina hoi gi miyam je the growth lai ga unemployment tholok pa chance lai maram de sai technology na mochin gi dra hai ba se asigi matang je the MSME da labor intensive oi ba yam challenging oi ba step am lok ba se masidi akoi yam appreciate to bum to ai adu ta na sai gi MSc hai ba si MSc is the same all over the country ko machine pi ba employment si sidi yam chawba industry de micro industry de sampurna punta sidi rural area da su concentrate tawlai urban area da su concentrate tawlai man pi ba employment 11 crore ne tha na ti ba ai MSME na pi ba employment si 11 crore in the country ne ba aduga mana gross domestic product man contribute to about 30% ne ba adu kya maru ino sidi da and the union budget the kaitadana even mudra loan for example mudra loan is hana 10 lakh or more 20 lakh hingakre and credit score guys hana among the bank loan logosi startup amatongotam the bank guarantee changi adigi magi collateral changi asset thama changi adu exam tawre anybody xyz access to credit sima phasana pire haitare aduna sagi people singsi the credit si yam line phangalaga di makoida makoina startup ama moi micro enterprises micro small medium enterprises ama horopada masida yam nakoi development lakpada yam na kana ne na sida yam na highly focused to haitare adigi atopa mana skilling program maina moina mandaki union budget na high se haide akoi gi satras ne like tamatam da graduation master PhD engineer to matam da magi hagi mana magi degree certificate si phangama degree loy matung da ma sagi unemployed oi bi ai ma unemployed oi be si man skilling ama maon skill ama impart torba one ga tambira ga di skill happy ga di man employment gi opportunity to be phangma yai ba adu da 5 year next 5 years is the budget na promise to je 20 lakh yup dai je na oi ba lakh kunsi makoi sahi manga se makoi ji skill happy dori ba maram di makoi ji like dai chu tambal loi ga dum thabak phangjagi ba ya ba gi mong ne ba ko adu na sei da training institute mayam skill be by training institute am sangi the training institute to the magi curriculum kaino course content kaino si mayam in the midorim ni mana like la sutam lo rekanda mana si ko indo ko pa si mayam in takpi dorim ni adigi atopa mana aina thingna sabada kaino je handaki budgetary preparation si da aina thingna sabisi da ba kaino se khoi gi kaino top 500 companies ko top 500 companies ki oiba training bi game ya or internship magi experience ta na ba shai areas da ina sum analysis to jabada mukesh reliance ki kano krayom domal input krayom domal ding sagi india da loi ba 500 top companies ki oiba mi sing ji training bi doine ba training pi badana tana makhoi da kano moida kano pidori moigi income pibidori ko adagi atoba to bosu kano pibidori aduna handaki budget sidai da man reflect to private sectors dai da yam namaru pi ba private sector participation sidai da koi gi khara incentivize to bai tare koi gi sai gi government na makoi da tare incentive bibiraga makoi gi thabak khrayam toroga employment creation ji makoi da khrayam na generate to honbegi budget sidai da yam na chaun ma mi dai hai tare adigi ben first round gi tamo ai mathama khata muk laksege ai mathang tamo santa laksege tamo de laksening basi tamo ai manipur ge related question namtang laksege hoji ai ko sabar na ju ko fam ji kitang phongdokre haidi manipur gi oinadi yamna khoi handage flood ki matang da yaukte particularly for assam pallaga yam phaj mayek seng na north ki north east pallaga andang sai gi assam da handak flood na thokhiba amanga ta me masigi rehabilitation gi amuka masigi development gi oiba pot mayam amasida palli palla even magi 10 graba 1 hour and some 25 minutes ki finance minister Nirmala Sitharaman pangi magi presentation sida aduga manipur gi matang da palam de gi wafam de matang sida manipur gi matang da pande ha manipur state ki aiko ki opposition leaders in high and then some of the economists karana haibazu adum media da putho aga leire hojikse aduga hojujuk ki oina tamusan tagi mi yeng de manipur gi matang da aikoina asato we have from this budget kai lei aduga manipur se sida impact ama negative impact pi ba hai tare si budget chena adugi area dun karam karam ne lowe akhoi india da til la matung da hai tare akhoi gi manipur gi economy je
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯂꯥꯟꯕꯨ ꯍꯧꯕꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯄꯨ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯦꯁꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯚꯦꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯨ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯖꯟ ꯂꯥꯛꯇꯅꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯖꯥꯇꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯍꯛꯁꯦ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯔꯥꯏꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ इन्फिल्ट्रेटर नार्को टेररिस्ट देन अखोई 1980 देगी होना अखोई कनो कई है मपान लम की मी खंदोकपगी एजिटेशन सी लोइनमक से इकोनॉमी का लोइ रिलेटेड ओइरिनेबो अखोइना येंगदोजी कइनो हरगा इंडिया की बजट सिना कहने अखोई इंडिया दा तौरिबा कंट्रीब्यूशन जिगा इंडिया ना अखोई दा पिरकदोरिबा पिरेइबा ngसाई को बजट एलोकेशन नत्रगा अखोई दा पिरिबा ngसाई स्टेट की स्पेशल कैटेगरी दा थमगा 90:10 की अखोई स्टेट सिना इकोनॉमी दे हम कंट्रीब्यूट तौब ngamjadaba yam पिक स्टेट ओइबनिना अखोई स्टेट शेयर सिना 10 दा थमगा सेंटर की शेयर सिना 90 दा थमगी पोट सिना अखोई जे हुजिक फाउजिदा कयam सस्टेन तौरी नत्रगा तौदे हाबदुने वी येंगदोजी को हजिकी ngसाई सुम येंगा ना ममांगदा सिगी इरांग से थोक्त्रिङै ममांगदा ngसाई मणिपुर अहिब लेंगाक हाइतारेको यामना अहिब लेंगाक मणिपुर खंजब लेंगाक से प्रजाना कमाइना येंगे गाना बजेट नत्रगा दिल्ली दा तोलोप चांग नाइना पीब ngamba लेंगाक तोलोप पीब ngamdre गाइदि सि लेंगाक से याद्रे गाइना कोइना अदुम हाइबदको अदगी ngसाई अखोइगी कनो सिदा इसिंग इचाउ थो गाना ngसाई कनो से सरकार पोचे हे फ्री द येनबीबगुम्बा नत्रगा रिलीफ पीबा सिबो अखोइ अफब लेंगा ओइना नत्रगा इकंग थोगांदा पैकेज लाउथोकपा सिगुम्बा सिबो अखोइना अफब लेंगा ओइना हे लौवेबको एबो इकोनॉमिकली येंगदारदि मसिगी खुमियेंगसे अखोइ प्रजागी साइटेसु कितंग गयानिको सोइब्रा अदुगा सोनब्रा अदुगा ngसाई सेंटर की साइटेगिसु अखोइगी कंट्रीब्यूशन जे अखोइना समना हाइबदा इचा नुपा अमदा पैसा जे हन थादर कांदा ngसाई अखोइजिना ग्रोथ लौबा ngamक्तबगी इन मेनलैंड इंडिया की स्टेट सिंगजिगा अखोइगा मानवा थाकता चटपा ngamक्तबा इवन अपिक स्टेट हाइताय गोवा गुम्बा देन सिक्किम को देन अतै लैबा स्टेट मचा मचा हाइताय को सी सिंगजिगा अखोइगा चांग मानना चटपा ngamक्तबगी ngamक्तबा मयाम अमा यावरकपसे सीजिगा हजिक थोलेबा बजेट सिदा अखोइगी पलक्तबसिगा याम क्लोज होइबा मरी लैनगद्रा को मरमदि हजिकसे कइनो हाइदि कोरोना मनुंग लेरे अदुगी ममांग अमु येंगदि 1990 स्वाइदगी 1980 स्वाइदगी अखोइ मणिपुर से एवरी 5 to 10 years द एजिटेशन की था मरी मंगा एजिटेशन की फ्लो अम अदुम लैयबा अखोइ इकोनॉमी से खितंग अमु काखत के तौरगान अमु एत कंबल तौबा हाइताय को अमु खरा फगलकपा मार्केट का से खितंग नुंगायको मतमदा अमु कंबल तौबा अखोइगिदि एग्रीकल्चर इकोनॉमी दे सस्टेन तौजबा स्टेट ने अदुगा मेजरली डिपेंड ओइरिसिदि अखोइदि सेंटर ने पीबा अखोइदा पीरिबा ग्रांट एंड एड मैमजिना अखोइदा सस्टेन तौबनेबो अदुना ngसाई इशू मैमजिगा मरी लेनरकांदा हंदकी लैरिबा बजेट की वा हाइरकपसिदा मणिपुरदा अनिरा उमरा इसिंग जावग्रे से खंगबा लेन मैम तासंदना युम मैम अमा कनो तौरेना खनबको अदुबु स्टेट की गवर्नमेंट नदी आई वाखन सुमाय हागद माले काइंदी एन मोइगे नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड अमा लेबदुगा स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड की पैकेज पैसा याम चावना लौथोगा सिजनरी अदुना सिगी फ्लड की मतंग जिददी को स्टेट की ओइनदी कोनरे हाइना खल्लगा स्टेट की सेंटर ना हापिरक्तबगी मोंग द कुमकदा माले इन जुम खनबदको केंदे आई मसी कमेंट जे बीजेपी नकनबा मी अनि हुंगी फेसबुक पेज द उरेबको सुमाय कुमकदा वाले अदुबो आसाम की अदगी केनोगे हारिदुना ngसाई केबा खोगी अरुणाचल की हारिसिना ngसाई इंफ्रास्ट्रक्चर कंबल तौगिबा इसिंग चावना मरम ओरगा इंफ्रास्ट्रक्चर सोखिबजिंग दो सेमगत पयानबा पैकेज पीनी हाइबगी मोंग अदोमदा लेथोरकदा मालेबको अखोइ इसिंग चावदुना अखोइगी फौ नुंग सोखिबा खोटकिबा अखोइना इंफ्रास्ट्रक्चर इसो सोद्रे गायना मोइगी अदुमाइना उटकदा अदुगा येंगबा यारिसे कइनो गांदा अखोइ लाइबगा याम थीबजे अखोइ हुजिक लेरिबा पॉलिटिकल सिस्टम जे अखोइना फनाम लाव खोंगसु ओजामा यामना फनाम कनो डिटेल पीरसु फनाम चुम्मी फनाम लाली टेक्निकली अखोइना तमुबा लाइक मैम अमा दगी इकोनॉमी बो अंडरस्टैंड तौबिबा इचिनाउ सिंग नहा सिंग हुजि कनो दा डीएम कॉलेज दा कइना तमिबा आंगांग सिंग हेंग इकोनॉमिस्ट ओरकदबा दई तोन फील्ड चंग कदौसिंग फनाम हाइतारसु अखोइ लीडर सिटी हुजि पुरा ड्रामा की लीडर ओइरबनिना को साइ तारदि मोइ साउनिंग बियाइ को अदे भोट का नुपादुसु अदुम कयानी को मासु अदुम प्रेस माइक्रोफोन की लीडर ओइबे फिबम दे लेरे बोजिको अदुगा अखोइ सिदा कोऑर्डिनेशन जे स्टेट की गवर्नमेंट जेगा एमपी ओइन चखिबा हाइबजिदि ngसाई स्टेट की दमक सेंटर दा चलगा
parliament lobby to have neba hunaraga launaraga swai the noina do apaktre no adu ore ada ore adum ngangne le ta di adum ngasai angam tanabagi phibam da lakani sidi yam common sense ki wari ne ko yamna matam phangi da hai da hojiki ai ngan da Congress ki kagriba ni sina yamna manipuri dama budget allocation de yam happening ba koning ba leita ju ikat pa kokat pa degi leidna state ki CM ga kari ga state ki finance ka coordinate to we matam ga phangi dra jala ko state se kamain to duna omit to ri no ai de masidi khoina yam sena da state ki state lei ba lengak sing khakta na tana center da chali ba MP sing ji ju khara dum khoi praja jana miyeng am yeng mam to e ko okay tamon tham biru ko yes tamon na hojik yam maro bo phom tham e hojik manipur gi representative ikoi MP on sakre sing sik related in the budget of Manipur, combine left out to Hurino, Hybasi, Lakumatam, Swida, political lobby, not any kind of government making not representative, ma'am, making initiation of Lehodra, have a get over, loopholes of labor, have a Wangi, Matang Sita, Nasi, National Media Singda, report over Z, Manipur MP, Congress MP. Osabi mo kujam gi magi Twitter account mana thagalapa Manipur se absence ekoi Manipur se panbiram dre union budget ta loina internally displaced person mayam gi rehabilitation amso handa plug ne effect over sai si matang da kari guma mata thambiram dre habagi wafam yam pen am khola madi lawri sida kari habini ei kan dai ge rehabilitation gi wari se kai dei no lai se akoi di infrastructure recreation ko aduga infrastructure kai gi myam je recreate tawraga akoi economy crumble tawraga economy je restructure tawraga hana leramba economy gi level do pukhalakpada kari changada no haibdo budget ta akoi india gi budget ki naina sida akoi ngang bo phangoi duine je kani sa palakram ni na ko palakram ni na ngang bo phangoi duine ba adu media da ngang lai taw ni microphone pa akoi ngang andre kotre adu tawde tawle ne ba adu na ngai gi ngasai state siga ngasai party to han ba koi ta su ko jigan myam loi haine ri ni ko even koi kerona arambai gi koron mana ba da ngang han bana bo hai da Facebook da ure ko so aina koi masen sum hunar le mo da akoi kamain to masi promoter se solve to jige Manipur idea of Manipur sida akoi crumble economy se kamain to chingkhat sige hai bagi wakon do yu da bida omit to gre khot kre adu party na du to gre da to gre ai se si di sumai num to le ga di akoi di sum lila yengoi phim sum tar ne ba akoi na praja na akoi na tham ga da di kai no hai kan da Manipur economy se already crumble oi re ba se akoi aseng bai crumble oi re ba ni se akoi ne chin na pa ai ba na te ba haji GST return yengu akoi hayeng advance tax payment to bi have the sakar ji ar kadra ade RBI gi ways and means of credit ta khoi credit kya leiri haji kana ma RTI ta yeng adi ko credit facility ga ile le moi ba RBI da leiba Manipur government gi current account je khamra sigi present government ji normal life matam da bauda ani ragra kaino ma kaino RBI na ban dawna paisa lok thok ya da na tawgi da nui manga taruk ni paisa draw to am da yaw ya gi da ba matang yaw ro ne sigi government ji ka Taiwan te mamang da Congress government matang du taw gre ba se adu mamang na su taw gre ba habi akoi state ki already ko akoi revive to ngam da economy sida Manipur gi survival si kadom na kan dei changa kan da akoi package pi raga hanjan package pi raga kan da kanona akoi praja jina hogol ngam da dagi akoi kanona India government jina pelak ta da mai se matam khrai yeng gi irang siloi kan taw ji ga kalira but then akoi ni yeng ba ya pot amadi kai no kan da Manipur si Southeast Asia ki gateway ne hai ni ba Manipur si Southeast Asia gateway ne hai ta di hojiki sabor na bi ba $30 trillion economy yo hongani hai je khoi di moina Modi na wangam de $40 trillion na ma di machin na dum hai ne ba adu ma gi ngasai gi $40 trillion economy si part mo oi do ri ba Southeast Asia ga khoi ga lei ga da trade relation then khoi gi hanagi lei ri ba free trade ki regime sida list oi ba pot mayam si gi economy sigi akoi Manipur gi economy bu run tawmi ba apart from agriculture then apart from Indiana people grant in aid then apart from government employee salary mayam then construction gi mayam sina tawa more gi route sida ngasai gi Burma route sida leramba trade ki corridor sa sida free trade leramba akoi sida movement lerambi mayam sa akoi masi crumble tawre last corona matam dagi sokpodona hojik another 1.5 year hojik sujale ko sigi 1.5 year sujala ko sida Burma da India na tawriba investment mayam jigi India na phangjagado return do Manipur paw chakadam ne ko haiba pot sigi matang da khwai sigi budget sida Southeast Asia corridor sida ek is ki matang da Manipur da kai karamba haidare ko karamba kayani ko infrastructure land se karam kanda lohela kanda sigi economy je thuna revive tawra kanda India ga Myanmar gi through the Southeast Asia ge trade revive tawni gai je yaurok tabse Manipur si kayani ko Southeast Asia gi get way have je yararoi gai na khanma man bagi pot ama
ꯎꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕꯗꯣ ꯐꯥꯎꯋꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯎꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯟꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯥꯕꯣꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭रे ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯐꯦꯁꯤलिꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯁꯤꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯖꯣꯕ ꯁꯤꯌꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯇ꯭रेनिंग ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯔꯦꯕꯀꯣ ꯕꯠ ꯗꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ एज अ होल को स्टेट एज अ होल मसीने फंगदब कई है को मचुम मरांग मैम अखोना होटजर फंगदबदो अदु फंगनदबिदा से मणिपुर से मिलिटराइज तौर सुम थमकांदा इकोनॉमी मोइना कई को अखोइसे कई कई अखोइगी सेल्फ सस्टेन ओइबा ngamdnaba अखोइगी अपॉर्चुनिटी मैम एक से याम चाव अपॉर्चुनिटी लेरमिने को ngasi बजट की मतंग कनो पुथोपसिदा एक इसकी प्लान जे ngasi याम थुना हांगदोकनी गाय मगा ओमिट तौथोखिबगी को स्वा यावदबगी मोंग लाकपसे सिदा कोइदे ngasi tamo ai yam atem na kamin da lawsa hoge then I'm coming to khoi sabar ta mung laksage ek is ki wafam je hojik manipur gi leiriba magi conflict situation and again manipur ko fauna ga doriba Myanmar da hojik leiriba another major conflict civil war gi mong da leiriba phibam sigi mayam sina ek is ki to some extent hojik irang leijeraga so khoi ready oi hoba ya ba haitare infrastructure development chingba to on area mayam da focus to hoba ya ba je to hodri ji masida ngasai koi tamu santana haibiriba india ki optimism haitare एक्स पॉलिसी द इंडिया आशा तब पोट मैम से सि लेरक्ट्रेन लौब यारबरा कमायन मसी इंटरप्रिटेशन से अखोय हनबे सुमानी येंगसेबको अखोय यूट्यूब ता या सि कॉमन मैन की वानी को सि आ टेक्निकली चत्तबिदा याम कॉमन मैन येंग या जगह द सुम हाइजर के मैम खंग याम कॉमन मैन खंगनबको कैंदी अखोय मणिपुरी उ मैम मा बांथोएबो को सुपारी मैम मा बांथोएबो सि ब्लैक ता चलिनी व्हाइट ता चलिनी वारी तोखरजेबको मी खरगी दी इकोनॉमिक सर्वाइवल ओएबो मी खरगी को सम पीपल सि की ट्रेड तौरिबो बिजनेस तौरिबो अदुगा सीना अमु इलीगल दोम थमगरसिको अदे अमु अखोयना लीगल दोम येंगादा इंडियाना ऑलवेज सही गुदिंगी माना उरत का टूर हवाई से सगोल हवाई का कनो से कोई मायोंग बिगसे को अखोय अनी सी वालको मतमदा इंडियाना फॉरेन प्रोक्योरमेंट तो मतमदा म्यांमार से कंट्री अमोइना अदुम लिस्ट तौबदा यावरेबो सी कंट्री अनी दगी पोकर तौरगा इंडिया पुसलको मतमदा कसाई कनो से अखोई की एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी से इंपोर्ट ड्यूटी लेहलोय मरम इंडिया शॉर्टेज ओरक्तनबा पोरपने हाने यावरेबा हेतको अतादी म्यांमार की लेरिबा प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनारियो नत्रगा मनुंग द लेरिबा मागी करी जुंता गा मोइगा तौनरिबा लान जिगा इंडिया ने लेनिंग मतमदा कनो हापक याता गदि ngसाई नोटिफिकेशन थोपदा यावक याता गदि इंपोर्ट नोटिफिकेशन थोपदा याव याता गदि मणिपुर दसु लेरिबा अखोई मणिपुर मनुंग द लेरिबा लान जे फाइनेंस मिनिस्टर ना माना प्लानिंग तो मतमदा बजेटरी प्लानिंग अमदि तौरोइद्रो अखोई लान जे लोइसलन गे हाइतादे यस ngसाई इंफ्रास्ट्रक्चर दा सि लान जे लोइ मतमदा अखोई रफली कनो मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर अदगी ngसाई गवर्नर दगी फंगबा रिपोर्ट मतुंगिना टीसी सिंग द रिपोर्ट फंग मतुंगिना सम 500 crore 700 crore चंगनी अदगी एजुकेशन द एक्सपेंसेस सुयाम चंगनी ngसाई आईडीपी की वारी अखोई मैम हाइनरी जे एजुकेशन द अंगांग लाइक तम दबा होजि ले होरि बिजिंग जे रिवाइव तो मतमदा सिमुक्ति चंगनी वारी बोबको अदगी ngसाई ममा ओइबिसिंगी अंगांग पोक्ता गाइबिसिंगी अंगांग कुंकुंट्रा लेसिगी रिवाइव तौनो होना मतमदा सिमुक्ति चंगनी गायना अखोई की प्लानिंग अम लेगदमनेबको ओके सी प्लानिंग जे थागलौदबरा कमाइन तौइनो अदुना मरम ओयकाना ngसाई अखोई जे रिलीफ मटेरियल रिलीफ कैम्प की वारी पनबदी लोय तोखरोबको अखोई मणिपुर सिदगी सस्टेनेबल इकोनॉमी अमा ओइनबा प्लानिंग अमबो यावदबा अदि असुयामना मी सिरबा असुयामना नुवाइतबा प्राइम मिनिस्टर ना वांगांगे इंगांगे तौरबा सिगुम्बा सिचुएशन जिदा मणिपुर लेरिबा इशू जिगी चिन्ना नुम पलमसु यायबा इशू जिगी सम सॉर्ट ऑफ पैकेज अमा याम थुना लांजे लोयकांदा economy se revive taunaba because Manipur is a part of India and it's a very important gateway and haibiram dabuse sigi nuai taw di praja khudi ngam forum ngani thank you so much ikoi Manipur gi oinadi lobby fajana tawbu ngam hongdre and ikoi Manipur gi matang da ikoi union budget sida significant oiba area ama power reflect tawdi haibagi tonga ton bo hang mayam sigi marakta handaki the greatest winner of union budget 2024 se kana kana no haidena hojik si opposition yam kanna hairiba aduga tonga tonga media sing India national media मैम रिपोर्ट रिवजे हंदकी विनर्स इट इज नॉट इंडिया बट बिहार एंड आंध्र प्रदेश हाइबनी हंदकी यूनियन गवर्नमेंट सेम मतमदा मागी की एलाई ओइरिवा जनता दल यूनाइटेड हजूज बिहार सरकार सेमीबा अमसुंग आंध्र प्रदेश दा हजूज सरकार सेमीबा टीडीपी हाइबा पॉलिटिकल पार्टी अनी सिगी ओइना अमसुंग हाइबा स्टेट अनी सिगी ओइनादी हंदकी बजेट सिदा याम सिग्निफिकेंट एरियास ता पैसा थादबगी पोचे लाई मरोइना आइना सर्वर कपल ऑफ क्वेश्चंस खरा नैना निंगे अहम बजे अहम स्पेशल स्टेटस से
political party animak sina high beton respective states demand to vote for Bihar and for Andhra Pradesh animak special status PU, and if not how special status India pumagi oina niti ayogi matungda leitre and higher matung sidadi special packages oitaga PVU haiba backdoor special status ni haidana ekogi tongan economic singna palli ekogi masigi ekogi special status hana pirambagi phibam je hojik langthokrakanda hojik amoka special packages sing pirapje masi special status ka ngasagi special packages ka marak sida khenaribaji karino sir sikitang han da thambi aduga ngasa Bihar Andhra ke samuk lakse kanon da maroina kano se khoigi center state relations da yes masagi khoigi state shares of taxes and duties yes adige center scheme gain leise yes mai sagi adige finance commission na khoigi sahi manga kudingi state kano da piba magi sendang mayam se maside is the formula kar sinari ba koina population gumba per capita income gumba adigi tongan ba koi parameter kar sinai ba ada handa kwai ni chokot pasina kano ni Goa ga Himachal ngani aduga atoba underdeveloped states mayam lady aduga hojiksi maroina hokriba chahi kra sida kano da South Indian states sina makoina hojiki kano sida moigi parameter di phajana moina fulfill toroga moigi devolution ji yam deba aduna makoina warawe ba maram special category state di sugumba kano ji parameters ji relax taweba ari center di state thadar kadori ba package hai ngai kano ji special category di magi parameter daiteba population yam gera yam moira manipur ji population yam ponte Uttar Pradesh digi kano ga tawdi Bihar ga yungra di akoi di han special category leiser manina population digi magi kano digi magi kano sing leidna income per capita income poverty magi criteria khar leina cha sime am ji relax toroga magi pham tokpa do magi sandang phangam ba but niti ayog lakpa digi koi special category state se lokthok re mayam haidare na yes haidiba atop lam khara di special category manung challeba challaga di center digi lakpa tongan ba magi financial assistance yam phangi haibagi wari ne ko aduna hojik khoina hojik nainari ba union budget sidai da khoina observe to ba yabsi sa ai ngasagi kai sida Andhra ga Bihar ga gi se matang sida couple of questions la hoge aduga makha da ba san haibini musing do mo haibiyo ngasagi Andhra Pradesh ka Bihar ga je hojik Rahul Gandhi ne hairi je masi chaukri bachao budget ni haidana man hairi masi egogi atop state sing expenses ta atop state sing tonga state sing pi river taxpayer gi expenses moy tax sira kanda madugi mahi si Bihar amade Andhra Pradesh na chaga do rehab wafum mom palli apun ba egogi Andhra Pradesh ki oina allocate to river ji Amravati egogi capital construction haitare masi gi mari lengena masi state reorganization ek ki makhada egogi 15,000 crores in moida allocate tawre aduga whereas Bihar gi oina 26,000 crore ni aduga amuka ekoi social justice ki da amuka another 3,000 crore maga pula kanda 29,000 crore madi Bihar de allocate tawre India gi handak major allocation mayam ji gi manungda tonga na khaidu ga di haibadare MG NRG gumba amagi paisa tumu yogdraga su kharama khai naknana yam chawba allocation amaga naknana state ani sina phangi haidare handaki budget allocation sida masi how significant Bihar amadi Andhra Pradesh na handak phangiba chawraba budget ki allocation ama khak moi ani na phangiba je masigi ji India gi politics amsu handak ki budget ta kayam amna significant oiba ekoi ki area amane na lobi be sir masi kenoni ai sai mon dai da parliament lok sabha si 270 to 73 ongani 72 yes ara sai gi high riba Chandrababu Naidu ga somna ga Nitish Kumar gi si pulla kanda absolute majority oibani ara moi alliance oibani na moi khoi na hai bada Bihar gi Bihar government gi state government gi center da multilateral bank ki moi request lai mal kra state ki site gi adu matak da alliance oibani na moi na krayam na hai bada pi bra hai even budget presentation da union budget presentation koi ta bada kanong ata hai dana na Andhra Pradesh ka kano ga Bihar nga koi dum isa da phaujai ko si kano mati mayam sumaina da kano torong adu masi tongan ba political parties mayam na sigi react to bolai khreba adu moina ju tongan ba political statement bi khreba adu
masi tausi hai ka su masi di democracy ni ko ma di number da chapni democracy di hatra magi parliament ma lok sabha ra ka rei ba mi masing de makha pon chapni aduga amaram da hai ga di han already advanced level where ba Goa gumba Gujarat ko musu mention tau de for example ko han ki union budget Maharashtra tau de adigi atop state tau de aduga hojiki di mo khoi ki keno da ani to ba ne ko aduna masi da even tourism do na kan chakra aduna mo khoi ki oi ba political oi ba budget sida aduna aigi side gi haijo waita di hande ki union budget sida there is a small politics side politics behind because maram di sai gi alliance kampu sida budgetary allocations in chakra but Bihar is amaram da ga di mu moi se yamna develop oi da ko hande ki matang sida moi se chokolog drati ko moi se catch up to da khar war ne adu hande ki matang si moi gi infrastructure development to da yamna maru ba tanjani moi di ki swai di ko aduga kan Andhra Pradesh ki jo moi handaki matang sida moi ta hudragadi moi jo yamna koi development da catch up to bakra wani samaina khandok pasu phai na kalle wa kan samatang sida there is a politics behind the visit 2024 haiba sai ofam jida ina mung lakchani ngi je handaki union government semba matam da India gi je ekoi TDP ekoi Chandrababu Naidu gi amsung Janata Dal United Nitish Kumar gi ani sigi numbers ji BJP da yamna marui ba haiba tare masi yaudra gi sarkar semba yadraba adu India block India block tagi makoi da even to Nitish Kumar da ekoi gi prime minister gi position phawwa mangon offer to we have as ekoi gi JDU gi wangang loi amana phongdok ki leire masita natana tong ba media sources mayam dagi deputy prime minister natraga prime minister phawwa offer to wa adagi Chandrababu Naidu da special status bi gani haiba offer na chingma mayam panji le adubu ngasai government formation dadi ngasai gi line share ma Janata Dal United amsung TDP na lorokani haibado haidana mayam expect to bu lorokhi de haibtare ekoi representation do yamna kitang chatna ba yaba mong da lorokhi moi heavy oiba yamna line share ma logani haibado lorokhi de swaida ngasai gi TDP amadi JDU na handaki union budget oina bargain to hibra government formation da moina pam gi ba cabinet masing di lodra kanda handak budgetary allocation da reflect or iwaze sigi sida makoina budget oina bargain to hibza like PBO koi minister masing do phangdraga so haiba adwai area da kamai no sir simetang se hana koi gi sarkar no boju si loriba current kano si BJP led government ji sem ri among the rumors may am leidana idea INDA ga saiki kano ga Chandrababu gi siga kano jiga Bihar je pullaga moi semaga anova sarkar ma sem bai chance le kaina hagidana adabu to bo aina sum analysis to da BJP ga yam nakna chatpa adigi BJP gi union cabinet ju tum yaw lakpane Nitish Kumar se Chandrababu Naidu su yam na koi part of the government oina lakpani na sisu yam ngakni ngai di oi deng khale adu saiki alliance ama oi bani na makhoi gi claim do dikhara layam ne yamna common assumption ni sidu makhoi ni assume to bai hai tare aduga mogi assumption ji dai tang sagi floor da parliament gi floor da yam bazana spell out of the mayam na thajan rambar chumme hai bado madum de koina khangbanga me tare there is always politics ko behind the can hai tare behind the scenario dum di yam chumba pham ne hai tare adu makhat da sa ai question ani de galai magi key areas for union budget sida ekoi handaki budgetary allocations sigi 30% haidare total 30% je mayamna ekoi India gi budget se kadai chali no ga je ekoi layman people sing yam khanna da base we are just talking about ngasai sana jo highway river MSME de kam thadari agriculture de kam thadari manufacturing area de kam thadari basic de ne sai koi ning ne chalis women and child development de kam thadari education de kam thadari na but whereas India gi yam chawraba 30% of the total budget allocation je defense de ne sar chalis adu achume which we hardly consider and talk about it not this is koi ne si analysis to matam da ne defense yam thadai di chumme aduga defense ki mathang da rural development ni ko mathang da agricultural and allied activities home affairs koi last le is kan commerce and industry ni adu masi ki thadari base masi koina last year compared to omsange adi last year dige kyam hengalake do adi suppose rural development da 2,65,808 crore le rahe mamang da suppose 2 lakh tang oire magadi yen hengati hai bi ai aduna koi na sagi rate magi change to marginal increase to yen kan da masim de hangal suppose home affairs 150 hai masi hana 149 re mati hengata basa ane ko adu hengat pa hai ji sagi mamang chai da le ba magi financial statement re kyam na jam tor ke do adu jam yam tor ko do even state da
हेल्थ लाइसे 89,287 crore से ममांग सही 30 ले मगदी 30,000 crore ले मगदी significant jump ने अदुन अकोइन मसी येंग मतम द relative analysis तो वम चंगे अदुन ममांग की previous years के येंगा या महंगली है बे तो डिफेंस की दी हाईनी neighboring countries in पाकिस्तान की बांग्लादेश की चाइना की म्यांमार की इशू में आम ले बनी ना सही दा डिफेंस पे सेम था दबाई से external aggression लाभ यूज़ म्यांमार की external aggression में आम तो ये ना मणिपुर दा तो ये external aggression internal disturbance में आम कोई नहीं इंडिया की जगह दा मणिपुर की ओरिबा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मणिपुर की जगह से ना कोई देखिए सेक्टिंग फंगी ने एक्सटर्नल एग्रेशन दा म्यांमार की चंचल लगभग इलीगल इमिग्रेंट्स में आमा बॉर्डर परस बॉर्डर जिधर चंचल है मी लिसिंग के आमा बॉर्डर एरिया दे लेबा कोई सी कैनो सेंटर दे कोई ना कमाइना कैनो हाईलाइट तो बसे मजी तो लगा पार्लियामेंट सी करी तो हम थोपा की इलीगल इमिग्रेंट की मोगी कह डिपोर्ट तो ना इंफ्रास्ट्रक्चर खंगदे अदगी कोई मणिपुर से इसिंग सही अमन ये तुम तो इना कोई फ्लड से डिजास्टर तुम थोक तो ले रहे बनी मसी कोई ना बजट कमाइना आसाम ना पुक लगा कोई ना कमाइना मिस तो हुई ना है वैसे कोई की लीडर की साइड की मोइड कम्युनिकेट तो उधरी रहा मसी जो कोई की कोई तसें ना है कोई की वकल वंजे फाइन ना चपरगम तो है बा तो वो तो बता कनो मत हो गुम तो अदुग साइट ना तौरी तो कनो मा वखल से सुम कोई तंगाई फदवा कोई डिस्प्लेस पीपल मैम लेबा सिगी दमक मखोई करी करी तौबीरीगे मोगी दमक को मोगी रिलीफ मेजर्स दैदा हेना कोइना पार्लियामेंट की डिस्कशन जे दैदा लोकसभा की बजट से को कोई यूनियन बजट से दैदा सिदगी कोई करी गुम खर लो बयागे नत्रा यस and kari benefit pang bayai adun akoi ki porous borders le akoi kamaina karam makal ki infrastructure saw so budget no ina high bayai ba adu da kano da sibak pan biratram ne akoi ki ngarang na handani sing chawri ba so many people mayam so many houses mayam affect odana properties land to mayam mangam si akoi na kamaina center da puthok tri bano hai base si सिक्किम अब स्टेट्स ना बोइन कना यूनियन बजट याव ngam कोई ना कमाइन ngमौद्री नो हाइबसे दुइदि अखोइ सि कई नो अखोइ सि मिसगाइडेड तौब्रा हाइबगी केनो मको मसी एमा आई समाइना थमनिंग हाइतारा अदुबु आइना सुम पंजनिंग बखरा दिलै कोइना साइगी मयाम ना हाइनरिबा देयर इज अ पॉलिटिक्स बिहाइंड द यूनियन बजट साइगी आंध्र प्रदेश का बिया अदु टोक प्रजेबो को अदु फॉर एग्जांपल गुजरात से मेंशन तौ दियो को अदगी जयपुर से मेंशन तौ दियो को तो दिल्ली में तो स्टेट मेंशन तौ मणिपुर तौ दियो को अदु जनरल ओइबा मागी बजटरी प्रोविजन दे हापी इंफ्रास्ट्रक्चर दा अर्बन पॉवर्टी दा crore ma hena elevate tawni tho pini kwa adigi magi women and development da tongan ba infrastructure da general ba even measures kissing na the post office bank kwa post office ki bank ma ma adhar ta paya ga dum bank ang hang ya ba shugum ba state government ki kero da center na support to da scheme ma am tholoi din ko shugum ba ji dum koi manipur na dum benefit phang ba even MSME se manipur se am rising oi bne ba startup program se shugum ba handa ki budgetary provision jita manipur ki MSMEs de fund kamain lo ba yani kai kamaina khoi kamaina to ba yani kai se masi ju khoi samaina miyeng chang ba yan tham jage sa final take amdang log jage sa second round sa da log janing baje khoi ki maroi na sa ju income tax thiba khoi misa mani aduna sa income tax ki matang je maroi india ki middle class aduga and khoi government employee sing tonga ba level da le sing sing yam na kup na yeng ba tare handa ki budget income tax reduction kam la kani khot kani ga se yam yeng mani adu da handa 0 to 3 lakhs फाउगी इनकम लेबजे हंदकी ओने टैक्स थियरoi 3 to 7 से 5% नि 7 to 10 से 10% नि 10 to 12 लाख से 15% नि अदुगा above 10 लाख से 10 and above से 30% नि सस्वाइ द कई हाइनिंगे त मसि करो ने अजुगी स्लैब तो इनकम टैक्स की कनो टेबल तो आइजु हेंजे 0 to 5 ले हमर कम तो बने अदुना मसि हंदक की चेंजेस कर ले जे कनो द मगी स्टैंडर्ड डिडक्शन जे मागी टैक्सेबल इनकम से खाइदोक्टोरी द हान 50000 खाइदोक पने अब होजिना 75000 खाइदोक पा अदुगी चेंजेस सम ले रे अदगी अतोप मना मोइना इनकम टैक्स कैलकुलेशन जे आई एक्सपीरियंस में तो इन ओल्ड रेजिम में हम लेबा अदुगा न्यू रेजिम में हंदकी सिना असेसमेंट ईयर 2025 26 तक होदोइनेबा अदो अखोइ सिगी सिस्टम जे रेजिम जे पामद्रगा सो मांगी रेजिम चप याइबा हानगी मागी 3 कनो तो 0 to 5 तो अदुरा दुम जसे बुझु याइबा अदुना माना अल्टरनेटिव अमा दिदुम पीबनेबा ओल्ड रेजिम इनकम टैक्स न्यू रेजिम न चलगा हजुगी द अमा अनो तोबा अदु हानगी दो तरोगा ना तार हाइ तोबा
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯗꯤꯗꯛꯁꯟꯗꯤ ꯈꯦꯠꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay, so thank you so much. Mathangse ai Tamu Santa da mulak Tamu Santa da laksani masi ngasai there's a politics behind the budget union budget 2024 but adugi politics to the Bihar ga Andhra Pradesh ka gi oina di moi de yam chauna khudong cha base phangre and aduga even ikoi northern state asu Assam and Sikkim gi oiba di moi de so significant areas da moi de so ikoi handaki budget se yam chauna sa to yare aduga Manipur gi wafam si da di madugi politics to le hudra bra ha gi am chogo question ma de so the handaki visit se da yam na atopa significant over area mana it's some temples ka haidare handaki visit develop center mana yam fazan explain to was world class tourism project oina sankolakani habagi wafam ma palli swai area je kamai lowi aduga swai da Manipur as a tourist destination oina aikoi Manipur se adumai na mi yeng ba yabagi uthokpasi prospect adai de kamai le si hujiki ngasai saborna habi duneba common noiba jaga khara ko common noiba ngasai special pan da wa se loina mak to ana thamgra kan ko ngasai whole budget se whole planning hai the budget ai se kem the financial planning for development and how to utilize the money ne ba aduga mafam jaga da kai da thada ni hai duneba the Manipur paisa thada ga manga da ga khan ba man bagi am common men language sa de ko manga da ga ne smoi film je kem to ya pon ti moi di infrastructure da paisa am chang rani ga ne ga leiba man bagi mong ma man ba ma yaw ba hai ta ko si jima leire adu ga hojiki tourism development adu ada ai jong sai gi ai na sai hai jari duni akoi gi state sina sai gi budget se thagat ringai da chief secretary office ta gi akoi kano ma che chang khara soidana mase process ne mage so in thawang ne ba thawa kan sida sai gi thawa matam sida akhoi gi relief ta daka oi ba paisa na sini infrastructure create to da daka oi na sini have do ngasai gi hojik phau di ai wakhan da di hojik phau di kano se ka hene akhoi gi hojik phau di ai sum khan ma Manipur gi government lai pali ba lenga every politician including every political party go masina yeng se ngasai gi relief camp phau gi put tang yeng mo dong taw relief camp gi wang ma da hai tare ko mainstream life ta khoi kamaina hanjala kadagi haibagi process ida mi mo chang da commitment je khoi ngasai any political party im chatlu ganda ngasai taumbo sabona haibi do koi si budget se politics to we have do adumaina ngasai gi akhoi gi Manipur gi economy se su mayam jangna politics to salaga akhoi ju dum khuba gi site ta sum leiraga akhoi go ba demand akhoi gi hangbam thoba question akhoi na hangdaba question akhoi yum dan jarage na haibadu gi mathakta akhoi gi yum manaba plan je kai noina di hang do akhoi yum dan ninge akhoi ware di haiga ko akhoi yum man be plan je kai no akhoi pali belengak sina den handa gi even sigi budget si bawda akhoi IDP di leiba mayam se loi protest to ya akhoi gi protest loin to be akhoi sakai mathakta protest to ba haibasi ngasai gi honorable CM natraga home minister natraga akhoi Manipur gi finance minister natraga chief secretary natraga ngasai gi ka security advisor moi mathakta protest to be mathakta hojikti yam chawa akhoi gi chawa protest ma mathau tare kai no adi akhoi gi rehabilitation have the rehabilitation necessarily doesn't mean ai yum ningai re adu ai jinga kupon nong yu do phom ma thambi du rehabilitation na te ba akhoi na pam yi rehabilitation je akhoi na as a society gi part amoina akhoi na main life ta halak pudu ne akhoi da ka ori je adu da ai gi sa gi like tam bagi ai gi nupi gi miron bagi ai gi hospital gi kharcha adu mayam do loina move to ba ba adu kai da kam kan phang to no ha kan da Manipur state sida investment le kan phang kadam ne ba investment dugi haji pare ne thabak lei to mi ma sorry qualify ba mi ma training period ne ha ne thabak na kai to no institution training period mani adu loi kan adu gi next plan kai no khoi sida adu gi oi ba adequate kano leibra akhoi gi kai technology leibra adu industry do leibra adai industry do leita di mainland India ga akhoi ga chapmana na madu gi salary do khoi na draw to ngam gadra why bu ko sigum factor me am lei ri ba khoi na akhoi state sina naina bam thok pa ko say for example yem ko akhoi gi hoji Manipur la lei ba akhoi je ai je GST calculation adagi akhoi na sarkar na lori ba taxes me am si sina akhoi Manipur gi revenue je fana kangam di akhoi si gi hoji akhoi na phami building ji gi mamang ji commercial hub ne ba Imphal se si commercial hub te lei ba building awang ba chaw me am je mai gi connection bo commercial on thok pangam di ba sarkar ne ba wari bu ko sigi pali ba lengak se taina bai wana te ba then building jing ji bara chari ba mapu sing hai tare ko sigi moi de chatli ba income jing je moina thiri ba paisa akhoi Manipur gi revenue je
कहने को रेवेन्यू जनरेशन से फजदबनीना अखोई सरकार सेना वाजे हाई मतमदा अखोई सी पीयू अदा पीयू अदु पीयू आदि लेदनेको सेंट्रल टैक्स ता अखोइना कागदब थाव लाकपगी चेंग लाकपगी चनम लाकपगी वरी बोबको पेट्रोल लाकपगी देन अखोई कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री खर लेबा सिदगी जीएसटी काबदु नतना अखोई इसागी ओइबा स्टेट सिना मसागी रेवेन्यू जनरेट तोबा जगह उरिसे ओनली एंड ओनली यू की इंडस्ट्री से खतनेबा कोई स्टेट सिना उरिसे सिगी वांग द बियॉन्ड द मोय केम उते येंगमसो हाइते हाइतबरा ने खल लेबको मजे सिदा वान देखो मोय सावरगदी उपाय लेते असेंग हाइवाने को सिदा सिगी कमर्शियल हब सिंगमे आ कांचीपुर दे लागा सोमना कंगे आ मंत्री बुखी के नोबागी मेन रोड मपान लेबा युम सिंगजे अचौबो बिल्डिंग से मोय कमर्शियल हब ने डिक्लेयर तौबम तोपनेबा डिक्लेयर तौरगाना मागी गसागी रेंट पीबा मयामसे सिगी बिल्डिंग सिंगसिदा टैक्सेशन की ओइबा रेट नत्रगा जीएसटी की ओइबा रेट वरीबुको अदुग 5% रेंट कागदब जीएसटी सरकार मणिपुर सरकार जो क्या जीएसटी का जानो रेंट की जीएसटी क्या का जानो ngasi बाव क्या लो ngam जानो मसागी ओइबा इनकम जनरेट तौदना सेंटर हाई दबिदा अखोइना अखोइगी स्टेल लेबा आईडीपी दे लेबा देन अखोइ थोइबा डिजास्टर मैम जे अखोइ मेंटेन तौ ngam नि जुनते अदु कमाइने तुमिन लेहरिनो कइमता लांगक तब करिनो अदु ngasi बाव द हुजि बाव दि आई गनबदा रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी की प्रेस मीट अमता तौद्रि मालेको हुजि बाव दि तौद्रिबको अदु मोइना हें खुमक्तोइसिना कइनो कोइ अखोइगी ngसागी कर्म मोंग द लाकनी कमाइन तौरगा पुरकनी अखोइ प्लानिंग जिना सिनी हयें करोना समना हाइबदा सेंट्रल लेबा प्राइम मिनिस्टर ना सिनबिरकदगी अखोइ कल्लिने हाइबा खतना दि यादव मतंग यौरकदोरे हाइबनि नाइ हाइजनि गिजे कन्बियु याइ प्राइम मिनिस्टर जो थागतसी अदुसु याइ होम मिनिस्टर जो थागतसी फाइनेंस मिनिस्टर जो थागतसी तवदो अखोइ लेबा कंडीशन जिदा नरेंद्र मोदी मसामंगना प्राइम मिनिस्टर ना हाइरे पार्लियामेंट दा कनो वी आर गोइंग इट इज गोइंग टू टेक कहनी को 1993 लांदा चै मंगा चंगे अखोइ मसी नॉर्मल लाकना बोना दाइ को अदो सिगी लांजिदा अखोइ कनो करी एलोकेशन जो कम फंगदबा अदगी इवन इसिंग इचावबो एक्नॉलेज तोबिरक्तबा देन अखोइगी पीदी पिरमगनी मयाम को आई ngasa हाइजबदुनी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड अदुगा स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड अनि सिदगी सोइन तोंगनी को अदु सोइन तोंगनी को अदुगी पोतुनी द येनी जे आइना कनो थमसोगे कनो द मरबैना कोगी सिचुएशन से कोइना दम हंदकी मे की 2023 की होरकपसी कोइ हौबदरे ngasi बुकदा दम कोइ नाइनरगा लाकपने अदु आइना सम कमन ऑब्जर्वेशन खरा थमजगे दि हुजि हुजि से कोइ जी सिचुएशन जी याम स्टेबल ओइड्री म्यांमार रोम दगी लाकबा कनो जी सिचुएशन अदगी हुजि कोइना मैतै सिंगना चपंगम दबा वैली दजु हुजि सी डिफेक्टो ओइना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अमदि सुम लेरिन से अदुना कोइ हुजि सी लेंगाक सु खरदि मथा सारम दो माले कोइ हुजि लेरिबा सिचुएशन जी केमता लेंगो द पुथबै दायता अदबु याम चंबा कनो द ऑब्जर्वेशन अमदि थमजगे ममांग ददि सेंट्रल गवर्नमेंट जी कोइना आईएलपी कैसे पार्लियामेंट कोइ कनो यूनियन होम मिनिस्टर दक बिरे एफएमआर कैसे चननी काइना हाइबा एनआरसी दुमान सोम अदु हंदक खरा डिपार्ट तो बै टाइपता हंदक की सिचुएशन ददि खरा कितंग डिपार्ट तो बै दि खरा कोइना कनो जे नत्र छि कइगिनो अदो अखोइना नैनजबे आइबा बट अखोइना जो इरान सिन मरम ओइदुना पुश तो वाट पगी राइजे सेंट्रल गवर्नमेंट दा सेंटर के लीडर सिंग दा अखोइगी इशू सिंग सी याम कन्ना पुश तो वाट पदगी मखोइना सीरियस ओइन लौदिरा हाइबसे मसी मतुंग ददि सिगुमसे अखोइ कहतारे फजना अखोइदा यामना सोइदना बंबोंग दको सुमबसिदि गदुम फजना थमन बा पामी नै चाइना मयाम थमजगे ओके लास्ट ओइन ने क्रम दंग आई तमो द लाक्स होगे नसे तमो मिलिटराइजेशन की ऑफ मम पल्ले एंड अगेन हाउसिंग इंडिया की नाइबरिंग नेशंस सिंग इंडिया की ट्रेड सिंग सिंग मनुंग दा नसे की म्यांमार दा थोइ भौजि की सिविल वार एंड देन चाइना अदगी इवन बांग्लादेश की क्रॉस बॉर्डर के इश्यूज खरा लेबा एरिया से डिफेंस दा लाइबजे टोटल बजेटरी एलोकेशन से सिंग से चाइना दा पीरिबा नत्रगन यूएस की अदवाई दे येंगा अगबुदी मसिंग जे हंदरम दोइने बट इंडिया की ओइने टोटल बजेट की 30% ने 4.54 लाख करोड़ ने सिदा चटली तमो स्वाई की इंडिया की लेबा मिलिटराइजेशन इवन मणिपुर जो रिफ्लेक्ट होगा अदवाई दे कमाई येंगे स्वाई इंडिया ने डिफेंस से पीरिबा इंपोर्टेंस थिंग्स आई करमा जगे एक्सेप्ट टू पाकिस्तान बॉर्डर नतना को इंडिया की अतोपा जगह सिंग से अखोई इंडिया से होजे अखोइना से फॉर एग्जांपल अखोइना तोन बा CSO सिंग यावरिंग देखो तोन बा आर्मी की चीफ मैम लीडर स्वाइद लाको मैम ले उना मतंदा इंडिया इवन BRTF उना बकान दबो देखो इंडिया डजंट वांट को प्रॉब्लम ऑन ऑल फ्रंट because we cannot fight war with all front moi wakan se पाकिस्तान को पता मुगना ले रे चाइना पर मुगना ले रे यादी म्यांमार से याम अनसर्टेन हो भाई दी रूलिंग बोल तो ज्ञान में तार बलम ने अभी तक बनाना रिपब्लिक टाइप हुई हो इंडिया ने को अनदर इन्वेस्टमेंट में तो सोमना कंदा लाना सो इवन बॉर्डर की कनो से पिलर की मूवमेंट से कोई सारी जगह दा
kano to akhoi lam se akhoi gi ni moi gi ni na inna ba matam se si bauda moi wa khan je yar ga di akhoi sona kan gi akhoi na khar pithok ki ba akhoi apa ma khar la ho ba du khana da bi mari na da bi da lotion gi bi wa khalon je moi di am phajan lei aduna hasi lei matter si di atai kem na te ba sai gi kaya ni ko China na Myanmar da tawrei ba influence de ngasi ngarang akoi Facebook de am kan viral wa ba even kano US ki retired military me am yawaga PDF sing je training pire ko le ga to hayeng swai military zone sing je yam na warming up tawrak ta ga di ngasai gi yam warm up tawrak ta ga di madu gi ba top investment ama kano dakar wo ya ta re ko aduga si investment je India gi leita na te India gi yam na India satellite imaging yam chokali adagi India DRDO adum chokali ba jana ko hadi world mapping da panabe ya ba ta ne ba US NASA na India ga pul ga thabak mayam to mine je khoi loi khang na bane ba tamo DRDO pala pakan am kan ki budget reflect ori je India gi research and development da paisa thadari je handak ki yam remarkable ne aduga handak thadari ba paisa gi major allocation sing manung da research and development je ani suba hun suba swai de yauri aina je haijaw du ne ba ko India na ga gi technology India to do war je ani humne population wise ko aduga youth mayam gi masing di India da matik channel le ko China gi mi anwar kan da koi na jing je hoji 35 40 27 swai masing matik channel le Japan ga koi ga yeng na kan na moi mi an loi hoi koi na yam le ba koi India yeng do je technology ne military ne koi yeng do je ko main ne si aduga health khat ne India gi yam chau problem je health si yam chau segment ne India koi largest slum le ba bo loisan mangam dri ba then different kind of disease adum tholok ba koi gi adagi hoji India na yam harau se economically akoi yam survive kano to re ga na budget la ngang wa su khara yaw ra male moina akoi drinking water je mapung phana akoi gi rural kana urban rural area da household si mu yaw re ga achievement oin lorim ne ba adagi amuka kano se akoi defection gi se akoi gi kana ye toilet ki problem se ko India gi ko si lore zero defection zero open defection oi ra bani ga na launari ba lam ne ha ba ko ado India gi di India oi ne di military se akoi na yamna strong oina thamba maram de akoi na US ka su akoi kabak sabak kano to gum to adagi Russia ga akoi ga yam nakna su akoi India je block om ta yaw de na ko akoi India je adi mare gi block om ta yaw de akoi neutral oin lejaba country ne ko aduna masai gi Myanmar da hojik lei ba warming up siga India na to gi ba some 4000 5000 crore investment kano da akoi gi Southeast corridor se da Asian highway ma sevna boundary India gi major investment ni sigi investment gi matak ta si route ta su investment ma Indian chaun to more than 2000 crore gi investment ma chaung to le ko adagi inland waterway yaw rim ne adu to bu ko sigi mayam je protect to na ba masai India gi yam strong technology amadi research wing then kano dakar way ba adugi marak tu da yam na India gi amu yam chau problem je ne kaino ga akoi je community yam ba ko community yam mandana adugi matak da mu ko masai ka ni kano se notice tadi amukai na minor community loi lai ba akoi ki demand adagi mainland India politicians sing ga akoi ga leina language ki problem then historical differences then awai le treaty me am differences then British ka tongna ma treaty sing gi khena ba ade akoi ni India da merge to way mong khena ba si me am jina khara ngasai gi economically akoi je level tongna bona ba khara wa ba adu si BJP government je la ma tung da di ngasai gi han ba kano Amit Shah hoy Modi hoy ke la ma matung da di akoi je parallel hoy ne chappa ngam ga da yam malam me hai tare ko yam seng na da ko yam thin malam me hai tare ko akoi je yam na recognize hoy ba society ko parallel hoy do ma le ga na khan ba face ma yaw gre ba irang ga kaim lai ta ba even kano G20 ga toksal lak ta na then Miss India to pa soi matam je yam na ka ni akoi golden age ne hai ba matam ma ne ko suddenly si issue je thor ko matam da India ki link raba oziki highway do nearly 30% military da intelligence military ari intelligence yaw me na ko ro yaw me de ate lo yaw re na ko adu gi myam do loi taw ka na sigum ba yam minor oi ba pot ma ba thing ma ma do ba sigi mangja ba habdi madu gi mangja ba do ngasi akoi ju ngasi jo mo ka budget sida akoi gi oi ba ngasai gi ka ni revive taw na ba kano do akoi fund adagi plan ko adu ma amata yaw ta ba se yaw ta ba habdi common oina sana highway do man yaw ngani ko adu yam special oina mi yang ama yang aning mamang ngadi Nirmala Sitharaman illegal immigrant changak pa yang san na ba akoi tohan ba top pa fan na ma thamne ha ba kano mamang ba se ta pan gi bam di lei ne ko adu matung ina thabak ma am lokal le ko adu na ta ba hoji ki sida akoi next 1 year or 2 year na ta 3 months da OC package lai ta di sumai lai ta di si yar ni ne ga na hayak ta adu amuk so akoi ching na je suddenly
अखोई मोई के होजिकी डिमांड तौनरीबा टेरिटोरियल काउंसिल डिमांड तौबा यावरी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड तौबा यावरी सेपरेट लिम डिमांड तौबा यावरी वरीबुको अदगी ngसाइगी बोरोगी टाइप ता होजि बोरोगी इशूजी चौखलेदना को आर्टिकल क्या नोंगी मनुंग दा ऑटोनोमस स्टेट ओइन पी हाइगलाबनेबा हंगर स्ट्राइक तौम तौरी को सिगुम मयाम सिना नोटिस अदुम बॉइलिंग तौरगा थमगांदा पैकेज पीरगा पैसा पीर मचिन मेन बे सुम तौ लेतादी नोटिस दी मचे तातादी ngसाइगी एक इसकी पॉलिसी कराई चतनो अदुना नोटिस से खर लेगांदा आइन जुम खनमदा चाही मंगा तरुक मतुंगददी याम थिना मिलिटराइज तौबा जोन अमा ओलकदरा ममदि मोई ngसाइगी तोन तोन कम्युनिटी जिना पाइबा खुलाई मयाम अमा देन ngसाइगी अखोइगी डिमांड मयाम थेंगना गमक्तदना को मसिदी मिलिटरी ना ओइन तौम फरे गायना खलकदरा अदुगुंबगी इंटरनल प्लानिंग अमसु यावना मसिगी इन्वेस्टमेंट जे तौवेना Okay, thank you so much. Last round, I question I'll start with Charver. Charver the lecture was sir. Budget check in a semi no habits. I could give viewers in the just educate on the area. Sir, was I Tamasantana Pankiva, Manipur was just a homogate areas. See, 27% borrowing and liabilities in India give 100 budget. I could pay am Chowre and Yamaro area. We doing it again. I say, Sida Muka 18% is GST second sources for 100 pesaze. We doing it 17% in a corporate tax. At the India corporating in a Oxfam report like a period, India total wealth say 90% say India corporate 245 Mugna Paiga Haidana Salary India Yam Chowna. Disparity of wealth aikugi ina khunba khan em khungar kan da lai rabam amama hengalapagi wafam mama India da leiriba aduga aikugi wealth amasung income gap si India da yam chawna lei ne expect tong nari neba mayam sina sida mapung oiba wealth India gi paisa khwai yam pairiba ade khwai yam paisaliba ina khwai yam khuliba mioi around 200 and some population haidare mioi chani yang khai gumbagi population sina India gi apunba wealth ki more than 70% and for Moina Pyraga Tami, I don't lady whenever. Sida corporate tax the Gilaji, Sida 70% Hectani. As the Sigidi Muka GST had a GST city, Lyra by Igumas Arguma, Kumam, Pirinea, as GST city. Other Swiss in India, when a single Pisada, quite the contributors as GST or doing never. India had the key budget system Colapomata. So it's her combined analysis of it. Budget key cannot मोइन प्रॉमिस तो इसे अयाम्बा प्राइवेट सेक्टर से पार्टिसिपेशन यम यावबनेबा अदुग एम्प्लॉयमेंट से प्राइवेट सेक्टर दा अयाम्बा एब्सॉर्ब तोबगी हेक अहम संगमदो गवर्नमेंट साइड की मोइ फर्स्ट कनो पिनेबा इंस्टॉलमेंट होइना मोइ दा इंसेंटिवाइज तोनेबा अदु लोयकान अमुक मागी एम्प्लॉयर्स सु ngaire मोगी जो फंड नोइन रिएम्बर्स तो बिने बिकॉज जीपीएफ खंगदे अदुना हाइगी गवर्नमेंट अहम इनिशियली नोइ सपोर्ट तोरगनी अदु माना हाइगी मीडो स्किलिंग ओरकांदा मागी हाइगी थबक तो तहोनबगी कनो मा यावरिको अदुगा अतोपम कॉर्पोरेट टैक्सेस में हम हंदबा सिना कमाइन तो गेदा मपानदगी चंगकबा फॉरेन इन्वेस्टर्स सिंग सी चंगकना हेन अट्रैक्ट तौनबगी दमुता इंडिया दा खरेमना मोइना पैसा नुसा थादनबगी दमुता मोगी टैक्स हंदनम यावरे अदुना साइगी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन सिदा अयाम गवर्नमेंट नोइनमक्ति केनो तो ngमदेदना अदु मोइदी फजन फैसिलिटेट तौबा मकोइना सपोर्ट तौबा अदुगा प्राइवेट सेक्टर सिंग जी खरेम थोलगा मकोइना हेन मोइना इकोनॉमिक डेवलपमेंट जी पीपीपी मॉडल दने मोइना याम कन हाइरिसे अदुना साइगी अयाम अखोइना हंगल येंगु मतम दको 2019 जिने कोरोना पेंडेमिक लाइसे कोरोना पेंडेमिक लापै मा लाक्ट्री मांग demonetization तौरबनेबा अदन demonetization तौ मतमदगी प्रजा की खुद पैसा से कनो से मागी स्पेंड तौरबनेबा demonetization तौरे अदगी लॉकडाउन लेरे अदगी तोंगान बा समाइना इशू लापदगी प्रोजेक्टी कंजम्पशन लेवल से हम तागे मतमददा हौसी कंजम्पशन सि हेंगलन बम चंगेबा अदन हौसी गवर्नमेंट ना लोन ग लौदना लोन ग पीदना अदगी तोंगान बा मखोइना क्रेडिट फैसिलिटी पीरिबा अदगी हाइगी लोन लो मतमदा गारंटी याउद्रसु कोलेटरल याउद्रसु दुम पीबा खोबा की पीपल की खुद सेन जे हम यहन बवान दा अदुतारी मखोइना कंजम्पशन हेंगलकदी डिमांड हेंगल इन्वेस्टमेंट हेंगल पे याइदना अदुना ngसाइगी मिरस ने पनबिगी दो हंदकी बजट सिगी केनो से सरुक से मान अयाम्बा माइना लाई 1 rupee comes from income tax से 19 नेबा अदुगा खाइदगी याम 27 नेबा 27% हम दिलबा चामदा पैसा कुंट्रेटी बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज नेबा अदगी जीएसटी दिगी 18% लाक्तोइसे
अदो corporate taxes लाख 17 को समाइन तो उतना मतंग पीरी को अदेगी चत्तो हिजे खरसा से rupees goes to is ना कदाई दे चत्तो interest payment दा government की पूरी बा कर में 19% अदोगा state की share of taxes को हो ये union taxes indirect taxes GST ले देना चाहिए सी में हम सी मोइन खोंगा लगा हम sharing तो देने बा the parameter of the base तो होगा sharing of taxes union हंडर तो सु कोई ना सुन निंजंग बियाई state को कोई state की लेंगा ना the finance minister da advance होइना लोग को center state share लोग का आइना बतो अदो माइंड तो ना सुन बा कनो income tax में हम खों किसी ने मो state ने मो share तो को देने बा defense सी ले रहे subsidy सी ले रहे को अदो central sector द CP निखोनी ने मो किसी finance commission transfer सी 9 central sponsor 9 को अदो ना साइगी सी में हम सी fiscal deficit है जे चाइना गवर्नमेंट की मागी total expenditure से 32 लाख करोड़ ने बा को अदुगा माना चार्टिंग तो दोइसिना 25 ने बा अदुगा माना fiscal deficit चिना 4.9% ने बा 4.9% से ममांग द 5 लेर ने बा सिता रही ने बा 4.9% ने दिस आई गवर्नमेंट ना माना तंगाई फतना borrowing दरकार ले बतो borrowing दरकार ले बाय बसे लेबा के मागी सागी capital expenditure लेबा की लंबी सेम दे आदि बिल थोंग सेम दे आदि रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट दे आदि नत्रा इंफ्रास्ट्रक्चर सिम बसे दा कनो से borrowing थादर दि हम का नहीं बा सिना हयें कोन रिटर्न लाक तोइने बा होई केनो दा अदु रिटर्न लाक मतम द मोइन टैक्स तोइने बा अरो सिर तबा साइगी अखोइना साइगी borrowing सी अखोइना एक्सपेंडिचर होइना कंजम्पशन से नगरी कान दे वाने बा बट subsidy को मदी याम दरकार ले बा subsidy food subsidy पी रे गवर्नमेंट ने subsidy तवान तवान में एम पी देना fertilizer की करी के तो में एम पी ना subsidy अदम बस subsidies ना याम बा केनो ने बा सिदा जो याव ही ने बा ओके सर अन समाइन थम जगे ओके सर थैंक यू सो मच याम एक्सिंग थम रे दुगे को मणिपुर मियाम की दमक बजेट से फुल अंडरस्टैंड तो हम चाउन मतेंग पांगानी अदु आई तमो सांदा द लक्षण ले तामो अखोई की हंदक की बजेट सी तोंगन थंगर कादा if there is any next budget like union budget 2015 की 2025 की है तारे बजेट अब लाख तारा गदी मणिपुर की ओइना मरु ओइना मियंग थंगदा बे एरिया से कदाय कदाय ओइदा थमनिंग बगे अपाम बले दुगा so that we can अखोई hope for a very good budget in the next coming season करी हैविंग दम कोई दी सेंटर दा अखोई सुम येंग मुसे को कोई स्टेट की पाली लेंगा हाई तारे को सिगा कोई पॉलिटिशियन मैम से मोय मैम तौरगा तानर कान को फजना अखोई दी स्टेट की मसाई इंफ्रास्ट्रक्चर देन अखोई स्टेट की रेवेन्यू से हम जनरेट तौंगमनबा होनबना खै फैबा अदु नतबा अतोप फॉर्मूला लेते अखोई मणिपुर गुम स्टेट की अदु होजि होजि लेबा कंडीशन जा सिदा अतोप फॉर्मूला सो लेते अखोई दिल्ली दे 1000 करोड़ लौर जो 2000 करोड़ लौर जो 30000 करोड़ लौर जो अखोई जे चुपसल जुम चंगिने केंदी केंदी अखोई पुथोपै सरुक में याउद्रे याम सेंग ना पुथोपै सरुक सिदा अखोइना अखोई टैक्स कलेक्शन जे खर चाउथोलाबा रेवेन्यू जगह से खर येंगबा से सम हाइबदा आई ngसाइ जो हाइजेउ दो अखोई रेवेन्यू लखत पे याबा जगह में याम याउरीबा लो की मतुई लखत पे याबा को लो जस्ट पार्किंग नुकिंग दु गत नते को लो पार्किंग जगह तो मैम से ngसाइ ये अखोई इंडिविजुअल मी अमना टेंडर लो मोई मसागी हिंगनबा कोल चक्रेबा को सरकार से हिंगनबा अखोई मणिपुरी लेगा से मा हिंगनब करी तब याय है सिगी पोचिमा अखोई की गवर्नमेंट सिना अखोई अखोई स्टेट की बजेट पुथोक्ट्रीदना को अदु मनुंग से याम फजना खनब म चंगी बदगी अखोई से लेबा ngसाई होय अखोई ने इकोनॉमी द बेस तोबा CSO होय जरे को सुमाइना अतोप CSO लेबा सिंग अदगी एजुकेशन की इन्वेस्टमेंट सिंग सिगी लेरि सिंग से मोइना सोइरा गाना गतंग हाइबा नतब को अखोई की कितंग अय जे हाइजे ने से अखोई मपान लम द लेबा वेल एजुकेटेड एंड वेल टैलेंटेड मी जिंग जे पोरागा से सामना हाइबा कनोगी अखोई मणिपुर मैथै मसा मैम मपान लेब कॉल सेंटर देन अदगी कनोगी टेक्नोलॉजी की होइबा हब बेंगलोर कई तबक तौ ले मैम से सरकार मणिपुर सिगुम्बा जगह खरा अखोई जगह खरा सेमगत पीरगा FDI खितंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट दगी लाकवा फंडिंग दुगी रेवेन्यू हाई ताए टैक्स तो सरकार खरा कान मम चंगी को देन अखोई की सिद लेबा लेबर की नियम हाई ताए को कोई से हुजे अचो अचो की स्टोन होय कई होय थबक सुरी मैम से नॉन मणिपुरी लेबर अदुकी मथिक याम चंगा हुजे लेरे को लेबर की नियम से कितंग चुमतोक जुमजिन तरगा मसी की लेबर की लाकपगी लेबर कॉन्ट्रैक्टर ना पुरागा मधु की टैक्स लावो खतन तबा अखोई की कनो से मेन
मेन पैसा लाप रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह सी पेमेंट जिंगे अखोई मीजिंग फुरीखाउद चंगनबगी मथौ अम तारीब अदु पैसादुना अमुक थोलागा लैब लाक्तोइनेबको अदुना लैब लाक्तदादि पैसादु मयुम चखिएबा सोमदा आइ हाइजनिगे 2000 crore की लंबी में सु मतमदा मदुदा 1000 मी चंगमा मतमदा 700 तुना मपान मी लागा सु तादी दैट पर्टिकुलर 700 द पीबा प्रोजेक्ट तु लोइबोगी पेमेंट दु मपान चखरेबा अखोई टैक्स खतंग पंग होएबा अदुगी पोतुना ngasagi mi akoi local mi du changhan ba adu local mi changmu kain changni akoi ju suning bom ko changi ba ata soi da ayam tiena kat am ta tau joge ngasagi akoi ILP la eden manipur da ILP si mapan dai chang iwa skill level mayam ji gi database am de akoi develop to hu ya bra sini sigi ILP gi khuthang da sigi database si sinaraga manipur da akoi gi workers sing se skill workers kam da ka lei kholi moi si skill kamai import to ya hedana akoi construction area ji de dum pangtho le ra do manipur da dom construction is continue to all area area am khang ne ba kai happening ta mo am tiena akoi si labor department am lei si ko labor commissioner am lei ne mana tau da ma tau ne masagi niom yaw le ba ki stone hoi kai hoi se mapan lai se akoi state ki labor department ne mana verify to ga si labor je si muk lei manipur da mapan dai company de labor si muk change moina even mar ta di moi gi so yaw dra ga di bill ka ya to yaw ngani niom matung ina central project su bai niom matung ina ko akoi na aina lastly am tiena ko line mani da in thamjani je atai kem na te ba akoi ju su bai ba ma change akoi gi pocket ta paisa changan mam changi akoi na sum yeng le ga ne protest to bai saruk labi ban surak tre akoi lambi ya tre khotre hai gi ngasai gi main highway jing ji tawri myam je sigi jing ji da akoi gi oiba miyam sida akoi gi mapan da le ba skill class adagi educated class in manipur da halagan na ba infrastructure do semaga madu gi technology myam do pora kana madu gi business sing do manipur da laga establish to laga akoi gi revenue je generate to kana akoi ju self sustain oiba state amang oigam da tarzu at least akoi economically wangang mangam state ma di so rakane okay thank you nimal lasu talak pone ko thank you so much akoi handaki union budget 2024 sida india gi as a nation amo ina magi major allocation sing major scheme sing masina india gi tongan ba akoi social strata da leiba miam da kadai fau da kana ba piba ngom ga de amasung akoi hena fagat pa ya ba area of improvement sing kadai da leiri amasung different versions में हम narrative में हम एक कोई budget तले रिवा opposition की economist सिंगी आदि के मेरा report में हम सिंगी दा एक कोई elaborate और एक कोई discussion हम एक कोई ऐसी की dialogue सीधा फंक्रे अदुगा मसी की रुइन ना budget totally understand तो नोबो होना बंदा खराब मखाई दे मतींग पांगल रहा है ने खाली हम सुन मणिपुर की मतंग दा higher budget सीधा की more of take away सिंग करी ले करी expect over आई अदुगा पंबने करी तो मखा तरफ में तंदा करी कर्म थोड़ा सिंग तोड़ का Manipur ze hena prosperous oiva Manipur am semkat pada India ki union budget ki kari meeting no ba have na chingba political lobby ni chingba ki tangai fadaba lai have na chingba to no fu ma ma ngasi union budget 2024 sida khana ba sida reflect okay loina ngasi ki knowledge dialogue ki special official sida sar abi ki Manipur ki saknai ba expert panel ani saknai ba academician amasuk saknai ba social activist starting from sir Dr. Bharat Thiyam, associate professor and head of the department Center for Social Exclusion and Inclusive Policy Manipur University loina Manipur ki renowned social activist tamo santa nahakpam ani ba kan thaga chari kai khun buchari loina si program se hubudi loi fam yang tabi ke Manipur myam ba kan thaga chari kai khun buchari myam thaga chari MBBS admission ki damak country kaya da chahi kun hena notice mayam gi thaza bangak tuna mahairoi lising ahum hena admission tawduna lakliba JR International Education Consultant 2024 gi oina nungairaba paujil kya puduna lakchiri Bangladesh Uzbekistan Kazakhstan Kyrgyzstan chingba country ke ada top medical college singda MBBS admission ki kudong jaba pizari khwaidigi hongba fee amasung installment basis ta PTN duna yamna line MBBS tamba ki kudong jaba pizari MBBS admission ki damak loan facility amadi scholarship ki kudong jaba dasu mating pangjari MBBS MD PG diploma ki matang da free counseling ki kudong jaba su pizari admission tawraba students singi damak MBBS foundation course tamhanduna yamna line FMGE exam mai pak na ba hotna bagi kudong jaba pizari contact to you tahi kun hana notice state singda MBBS admission da FMGE exam da mai pak bagi chang khwaidigi wang student puthokliba JR International Education Consultant Paramedical courses sing tambagi khudong chaba pizari Manipur International University ki makhada MA Science MLT BA Science Clinical Nutrition MLT RIT OTT Diploma MLT OTT ECG Dialysis Optometry Anesthesia Technology ki course sing ki admission hausare
ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡꯒꯤ